Ćao ljudi, moje ime Ajnura, vi gledate još jedno na Ajnur Pandžić kanalu. Sada snimam Go to School, vam idenje u školu. Pa evo snimat ću cijeli put. Vidite ako čujete ovdje neke zvukove, pošto je moje naselje malo čudno. Pa, hajde da počnemo. Krenuo sam prije mojih drugara, da ne bi ometali klip. Ljudi malo 5 subscribera, hvala na tome. Mnogo. Imamo preko 200 pregleda. Ne znam što da vam kažem. Vjerojatno ću snimat klip u slačionici sa mojim prijateljem Bilalom. Stvar nije vjerovatno, nego sigurno je. Izbacio sam novi klip. Pogledajte. Najnoviji klip od mene, to je od Ajnura Pandžića. Slobodno, pa pogledajte. Ne znam kako će vam biti ovaj klip, ali meni se čini da ćete vi to dobro vidjeti. Šta da vam kažem. To je kvarta. Mislim, nije mi kvarta. Nije ništa. Da, izvinite. Zbog juče zaboravio sam čestitat sretan 8. mart svim curcama i djevojkama, ženama, kako hoćete. Zaboravio sam to u prošlom klipu, evo sada. Izvinite, malo mi se trese ruka, ali sad ću ja hodam. Hoda se, priča se. To je tako kad ste gamer. Znači sad sam već rekao hvala na 5 subscribera. Mene je ogromno srce, ovim putem pozdravljam Ajdina Bolića. Ide sa mnom u razred, znači zahvaljujem se ovim putem. Znači subscribe-ovo mi kanal. Hvala Bola. Evo sada se trenutno nalazimo blizu moje stanice. Malo je duži put, 500 metara. Ali za nas ništa nije teško. Tako. To je tako. Moje ljudi. Da, uskoro će biti vjerovatno PS15 ili Anga 2015. Na promijenim ruku, tako. Ja se nadam da ćete me vidjeti zato što je svjetlost. Šta drugo da vam kažem. Opet vam se zahvaljujem na pregledima i subscriberima. Izvinite ako ne gledam samo u kameru. Znači moram gledati ispred sebe. Da ne padnem. Da bude fail. Ali neće. Ne može s nama ništa desiti. Znači najbolji ste. Hvala vam na 200 pregleda. Na 5 subscribera. Mnogo vam hvala. Ne znam šta drugo da vam kažem. Da, nadam, opet ponavljam. Nadam se da me dobro vidite. Sad kada dođem ja na stanicu, ja ću prekinuti snimanje, pošto drugovi... Da, postavlja se mnogo vas pitanja kako drugovi utječu na tebe. Pa, kako ću vam reći, prvo je bilo zapravo isto da pomalo me i izazivaju. Zbog mog uspjeha za samo koliko 3 dana mi imamo 200 pregleda i 5 subscribera. Hvala vam velika. I šta više da vam kažem. Zbog toga su ljubomorni, vjerovatno. Zbog ljubomornosti i takvi. Mislim, tako me izazivaju. Evo, bližimo se stanici. Vrlo smo blizu. Pa, to je bio moj put od kuće do stanice. To je bilo to što tiče ovog klipa. Lajkujte, šerujte, subscribeajte, obavezno komentarišite. A vi